Znaš to što svi pričaju da treba da se koriste proizvodi za zaštitu od sunca cele godine, to uopšte nije tačno. Možeš da pogledaš na sajtu Svetske zdravstvene organizacije, proizvodi za zaštitu od sunca se koriste tek kad je UV indeks više od 3. Znači, kad je niži od 3, a to bude negdje dobar deo zime i zimskog dela godine, tad ti uopšte ne treba. I sad kako to možeš da vidiš, odeš na internet, ukucaš UV indeks, ime svoga grada i doći će ti lista UV indeksa za sljedeće tipa 3 dana. E sad, ako koristiš recimo kiseline, tretinoin ili tako neke stvari i što ti čini kožu pojačano osjetljivom na sunce, onda je možda pametno da ipak koristiš zaštitu od sunca.